Dober večer. Govorim zelo malo slovensko. Idete bližje. Idete bližje. Če mogoče. Very good. Thank you very much. So we feel less alone, because it's important when we pray. It's also a time together. It's a time with God. We turn to the cross. We turn to the direction of the cross. We are together with the risen Christ, but we are also together as community. Tako vas povabimo bližje, da pravzaprav se obrnemo proti križu, ki nam pa tudi že z velikonočno svečo kaže prisotnost ostalega Kristusa. We are very happy that we can be here in your church, and some of you we know already, and some of you we don't know yet, but you know us somehow, or the community, or the European meeting that we are preparing. Smo zelo veseli, da smo lahko z vami. Nekateri nas že poznate, mi nekatere izmed vas poznamo. Morda ste slišali že za našo skupnost, za skupnost Taizejskih bratov, in so veseli, da so danes lahko z vami skupaj. We are not here to organize, even if there will be things to be organized. Tukaj niso toliko zato, da bi stvari skupaj organizirali, pripravili, čeprav bodo tudi stvari, ki jih bo treba pripraviti. We are here first of all to prepare something that we don't know yet what exactly, but we will find out, like the disciples of Emmaus who were joined by Jesus, the risen Jesus, and then step by step they followed and recognized him. Pravzaprav bodo stvari, ki jih bomo skupaj pripravljali, in to bo nekaj, kar bomo mi potem na poti še odkrili. Gre za nekaj, kar bo podobno tako kot učenca, ki sta šla v Emaus, nista zares vedela, nekam gresta točno, nekam bosta točno prišla, no podobna pot čaka tudi nas. We are also here at the end of the week. We have questions, maybe we have worries, we have unresolved things, problems in us. We don't know how things will go. In prihajamo tudi na koncu tedna, morda dolgega tedna, ki je pustil svoje skrbi, svoje vprašanja, svoje nerazrešenosti, in pravzaprav taki zdaj vstopamo sem. But there is someone with us whom we don't know, and whom listen to us, and whom we can speak, and we can say everything that is too heavy, everything that we don't understand why has to happen. Ampak pravzaprav nismo sami, nekdo je ob nas, nekdo, ki nas posluša, nekdo, ki pravzaprav daje neko novo perspektivo teh našim skrbim in stvarmi, s katerimi prihajamo. So that is the most important aspect of the preparation, to be together in the presence of the risen Christ, and then we pray together. In tudi to je najpomembnejše, da smo pravzaprav skupaj z ostalim Kristusom, in je to potem ta pot naše priprave, to, da se zberemo in molimo. Many of you know that in Taizej we like a lot to sing, because we are so different, so that is the way how we can pray together. Verjetno vam je znano, da v Taizeju pravzaprav zelo radi pojejo skupaj. Veliko različnih se zbere tam, in to je eden od načinov, kako lahko pa skupaj so v molitvi, v pesmi. The songs are very simple and we repeat them, and we encourage you to sing, because we are not many who are good singers. So as soon as you know how to sing and you know the words, just sing, and the Holy Spirit will do the rest. In pravzaprav so spevi taki, da se zelo ponavljajo, zelo enostavni, preprosti, tako da
takoj, ko boste slišali približno, kako spev gre, povabljeni, da se pridružite in bo Sveti Duh že poskrbel za ostalo. We have also a Bible reading. We'll have also intercessions. And the most particular part of the prayer is a long moment of silence. In sicer molitev gleda tako, da je sestavljena najprej iz spevov, ki se parkrat ponovijo, potem bomo prebrali psalem, kateri bo imel odpev to tretjo skladbo na vaših listih, Alelujo, potem bo svetopisanski odlomek in po še enem spevu bo sledilo daljše obdobje tišine. In po tej tišini bomo pravzaprav prišli spet skupaj v naših skupnih prošnjah in molitev zaključili še s nekaj spevi. And the silence is a bit unusual for some of you. It's just a time when we are together with somebody to whom we don't need anymore to explain, to re-explain everything, but just to be there together. In čeprav je tišina mogoče za marsikoga nekaj novega, nekaj, v čemer se ne počutimo najbolj domače, je pravzaprav to zgolj čas, ko smo z nekom, pa brez potrebe, da bi nekaj ponovno pojasnjevali ali razlagali, ampak preprosta prisotnost. And the last sentence before we start the prayer, at the end we would be very happy to have a short time also to get to know each other, and if you can stay, we can also say some words about the preparation. Po molitvi, če ste imeli še trenutek časa, bi nakratko spregovorili še o pripravah na Evropsko srečanje mladih, ki bo za novo leto potekalo, tako da povabljeni, da že zdaj malo to imate tudi v oziru.
Od tebe je moja hvalnica, svoje zaobljube bom izpolnil pred tistimi, ki se ga bojijo. Ubogi bodo jedli in se nasitili, hvalili bodo Gospoda tisti, ki ga iščejo. Naj vam oživi srce zavedno. Spomnili se bodo in se vrnili Gospodu vsi konci zemlje. Pred njimi bodo padle na kolena vse družine narodov. Zakaj Gospodu gre kraljestvo, vladarju nad narodi? Zarod mu bo služil, o mojem Gospodu bodo pripovedovali. Prišli bodo in oznanjali ljudstvu, ki bo rojeno, njegovo pravičnost, da je on to naredil. Evangelist Janez piše: Na zadnji, veliki dan praznika je Jezus vstal in zaklical: Če je kdo žejen, naj pride k meni in naj pije. Kdor veruje vame, bodo, kakor pravi pismo, iz njegovega osrčja tekle reke žive vode. To pa je rekel o duhu, ki ga bodo prejeli tisti, kateri so sprejeli vero vanj.
Molitev bomo nadaljevali z nekaj trenutki tišine.
Ti si kamen, ki so ga zidarji zavrgli. Postal si vogelni kamen. Naredi nas za žive kamne v svoji cerkvi, te prosimo, Gospod. Tebi molimo za kristjane, naj živijo v radosti vstajenja in naj bodo vidno znamenje Tvoje navzočnosti, te prosimo, Gospod. Tebi molimo za voditelje Tvoje cerkve. Ko slavijo Tvoje vstajenje, jih okrepi za Tvojo službo, te prosimo, Gospod. Tebi molimo za voditelje narodov, naj svojo službo opravljajo kot služabniki pravičnosti in miru, te prosimo, Gospod. Tebi molimo v pripravi na evropsko srečanje mladih v Ljubljani. Naj nas srečanje zbliža s Teboj, te prosimo, Gospod. Tebi molimo za vse, ki trpijo zaradi bolezni, žalosti, starosti in izgnanstva. Naj jim bo Tvoje vstajenje vir tolažbe in pomoči, te prosimo, Gospod. Oče naš, ostali Jezus, navdihuješ nas s svojim svetim duhom in radi bi ti rekli, ti imaš besede, ki poživljajo našo dušo. K komu naj gremo, če ne k tebi, ostali Gospod.
Amen. 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 Amen.
So first of all, thank you for this time of prayer together. Najprej najlepša hvala za ta skupni čas molitve. So if you can to stay for a moment of meeting, then Brother Jean-Patrick would start speaking about why we are here and what we are doing these days. Najprej bo brat Jean-Patrick spregovoril o tem, kaj pravzaprav je srečanje, kako potekajo priprave nanj, zakaj so pravzaprav tukaj. So we have come to, we can't say begin the preparation, Prišli smo, pa ne bomo rekli, da bi začeli priprave na srečanje, because the preparation of this meeting started many years ago. ker so se priprave na to srečanje pravzaprav začele že mnogo let nazaj. And many people desire past years who have visited us, who participated in one of the European meetings, had this desire, when are we going to welcome the young people from Europe? Pravzaprav je bila to želja že generacij mnogih mladih, ki so se udeleževali evropskih srečanj. Je bila v njih ta želja pravzaprav močna, da bi tudi oni gostili in so se spraševali, kdaj bomo mi lahko gostili mlade iz vse Evrope. So it's not the brothers who preparing this meeting, it's you all. Together we are preparing this meeting. Pravzaprav niso bratje tisti, ki pripravljajo to srečanje, ampak vsi vi tukaj skupaj pravzaprav skupaj pripravljamo to srečanje. In January I came to Slovenia. It was the week of Christian unity, so I was able to visit different dioceses, also have this opportunity to meet other church denomination. Brat Jean-Patrick je bil tukaj le že v januarju in je imel priložnost, da je bil v tednu molitve za edinost kristjanov prisoten na različnih dogodkih, ki so potekali v tem tednu po različnih škofijah in je imel priložnost se srečati s predstavniki različnih krščanskih denominacij. And past days we are here to see the things which we need to welcome all the young people who are going to come. V teh dneh so pa tukaj, da pravzaprav preučijo, vidijo, katere so stvari, ki jih bomo potrebovali v pripravi na srečanje. And one of the main venue for this meeting, because they make fun of me, because I am still learning this word, it's so difficult. Glavno prizorišče, brat Jean-Patrick zelo lepo izgovori to besedo in jo res že obvlada. So I will begin the few letters and then you complete. In bo začel s prvimi parimi črkami, pa potem vi sodelujete in mu pomagate. So the main venue will be in Stožice. Glavno prizorišče srečanja bodo Stožice. So we will have during the meeting the evening prayers in this place. Tekom srečanja bodo tam potekale večerne molitve. And so that one is fixed. And then we had few meetings with LPP. In je potem ena stvar že rešena, glavno prizorišče, imeli smo tudi srečanje s LPP-em. The bus is going well for the moment. So rekli, da avtobusi trenutno kar v redu potekajo.
And then we also had discussion with the train company. Mi smo tudi sestanek, srečanje s slovenskimi železnicami. And also to see what are the possibilities and until where we can go, because in Slovenia when we say maximum 1 hour journey, it means it can take you to neighboring country. In pravzaprav z vsemi temi sestanki iščemo, razmišljamo, kje vse bi lahko bila gostišča, kje vse bi lahko bili tisti centri, kjer bi gostili mlade, ker v Sloveniji, če rečeš 1 uro vožnje, si praktično že v sosednji državi. So maximum 1 hour from the place where we have the evening prayer, and then how to reach to different parishes in and around Ljubljana with LPP or by train. In pravzaprav, ko iščemo zdaj te centre gostoljubja, iščemo kraje, ki so približno 1 uro vožnje z javnim prevozom oddaljeni od Stožic. And also trying to reach out. So this meeting, it's not only people who come to church, but also trying to reach out to everyone. No, all the young people are away from the church, and all the people who are away from the church, and also how to be inclusive. Pravzaprav to ni srečanje zgolj za tiste, ki so že v cerkvi, ki so del cerkve, nekega občestva, ampak želimo seči onkraj, seči do tistih, ki pravzaprav nimajo s cerkvijo več tiste povezave, želimo biti na ta način vključujoči. And also we had a meeting with all the different movements in Slovenia, and also how they can be part of this pilgrimage. Pravzaprav na tem romanju želimo sodelovati s različnimi posamezniki in organizacijami. Imeli smo tudi srečanje s posamezniki iz različnih mladinskih organizacij, ki delujejo v Sloveniji. So we need all of you to help us and support us, and it's one of the key word, it's start gossiping in a positive way. Pravzaprav potrebujemo vse vas, če želimo tako v eno tako lepo eno besedo ujeti to, je, da začnite opravljati na en tak zelo pozitiven način. And we are here still few more days, and then to continue reaching out to the people, and also the brothers will come back end of May to go to the next stage, and then from September onwards with around 15 people, 10 volunteers, young people, and then 3 brothers and 2 religious sisters will be here to go deep into the preparation and reaching out to every parish. Še nekaj dni ostanejo brate tukaj, potem se vrnejo v koncu maja, začetku junija, da nadaljujejo. Potem od septembra dalje bo pa tukaj v Sloveniji mednarodna skupina prostovoljcev, torej 10 mladih z različnih držav, 3 bratje, 2 sestri, pa še kakšni prostovoljci, ki se bodo pridružili, da pravzaprav nadaljujejo skupaj seči in doseči čim več ljudi. Did I forget anything, Brother Andras? Do someone have a question? Je mogoče kakršnokoli vprašanje? Stožice, molitve v Stožicah bodo potekale ob večerih, torej
tekom srečanja od 28. decembra 2023 do 1. januarja poteka srečanje, večernje molitve so pa potem 28., 29., 30. pa 31. We don't know how many people are going to come, so it will be few thousand. Yeah, you will know at end of December exactly how many. Ne vemo točno, koliko ljudi bo prišlo, koliko mladih se nam bo pridružilo. Vemo, da jih bo nekaj tisoč, točno številko bomo pa vedeli konec decembra. The number of people depends also on you. Število mladih, ki pridejo, pa pravzaprav ste zanj odgovorni tudi vi na nek način. Because according to some people here, Ljubljana is the most beautiful city of the world. Ker če prisluhnemo nekaterim, je Ljubljana najlepše mesto na svetu. And if it's like that or not, I don't know. It's not me to judge. But we have to invite people to see it and that they can say if it's like this or not. Pravzaprav ni na bratih, da bi povedali, ali je tako ali ni. Je na nas, da povabimo čim več ljudi, da pride na to srečanje in nam potem pove, da jim predstavimo Ljubljano in imajo tudi oni možnost izkusiti, kakšno je mesto. And until December, the 28th of December, there are still a lot of time. In do 28. decembra je še kar nekaj časa. And a lot of opportunity to invite people from outside Ljubljana, which are further than 1 hour distance with public transport. In imamo še kar nekaj časa in tudi priložnosti, da povabimo vse tiste, ki so oddaljeni izven Ljubljane, izven te 1 ure z javnim prevozom od Sožic. And also, of course, outside Slovenia. And for that you will have also some occasions. For example, some of you will go to Lisbon for the Virtues Day. In tudi kar nekaj priložnosti boste imeli, da boste povabili tiste izven Slovenije. Recimo kar nekaj izmed vas se verjetno tudi odpravlja na Svetovni dan mladih v Lizbono. Others will make virtual journeys on the social networks and then can invite and can share the announcements and the very good stories of Maria is doing now also. Nekateri boste imeli virtualno popotovanje, ko boste objavili, delili in potem povabili mlade preko spletnih omrežij, da se pridružijo in so del srečanja. But all of us, we prefer offline and real, not real in that real, you know, that real, offline real. So to meet others, and for that we are also welcoming you very much in Taizejska itself during the summer. Je pa čisto drugače in tudi verjetno vsem nam slajše in v večje veselje to, da ljudi povabiš v živo in zato bi vas lepo povabili v Taizejsko. There we could also reflecting and thinking together how to prepare this gathering and then what are the treasures of you, what we can show, what we can share with all those who we are inviting. Pravzaprav skupaj z vami razmišljali in se spraševali, kaj so mogoče kakšni tisti zakladi, ki bi jih lahko podelili s tistimi, ki bi prišli. So if there are questions, then I can answer to easy questions and Brother Jean-Patrick can answer to difficult questions. In če so potem še kakšna vprašanja, brat Andraž odgovarja na lahka vprašanja, brat Jean-Patrick pa na tudi malce težje. And it's Tilan who will decide if the question is difficult or not. Jaz se pa odločim in precenim, a je vprašanje lahko ali težko. Ja, Taizejska je v Franciji, zelo blizu Lyona, uro stran, dobro urico vožnje.
I just want to ask, are all of the events going to take place in Stožice or something will be also outside Stožice? So the young people will have the morning programs from 8 to 11 in 11:30 in the church where they are welcomed, and then afternoon midday we will have the prayer in one of the churches, few churches in the city center, and after the midday prayer the young people have workshops on different themes, and then in the evening they go to this special place. Dopoldanski program poteka po Župniji, kjer so mladi nastanjeni z molitvijo, malimi pogovornimi skupinami in priložnostmi, da bolje spoznajo kraj, kjer so in Župnijo. Potem opoldanske molitve potekajo v centru mesta, v eni izmed cerkva. Popoldne so delavnice po različnih lokacijah v središču mesta in večerni program je v Stožicah. Najprej udeleženci prejmejo svojo večerjo in kosilo za naslednji dan in se potem dan zaključi s skupno molitvijo. Dvorana. No, it's all are welcome for the prayers, and for certain workshops it's open for all the people in Ljubljana, and also those who are coming just for the prayers from other parts of Slovenia. As it's just 1 hour, they can come and go for the prayers. Torej, različni deli programa so odprti za vse, tako jutranje molitve na Župnija, kot tudi večernje molitve v Stožicah, pa tudi nekaj popoldanskih delavnic bo na razpolago na voljo vsem. Po zadnji pesmi bi vas potem res lepo povabili, da se nam vsi pridružite, da še poklepetamo in odgovorimo na tiste vprašanja, ki se bodo še pojavila. Se bomo pa zelo blizu premaknili samo tamle malce nazaj, tako da ne bo daleč, se ne boste izgubili do tja.